Hello friends, hello guys, ladies and gentlemen, believe ko mumeze neza. Nyamu n'abandi b'i Kigali hari ibyaha mwari mufite bisanzwe, ariko ku rutonde rw'ibyaha mufite muteranyeho n'iki gikigiye kubabwira. Uyu munsi wa none kuba uri muri Kigali udafite amafaranga, andikaho mu byaha wari ufite n'icyo giteranyeho. Ku mihanda yacu yo ntibiba byoroshye n'urwenya gusa, tukaba tuje muri kakanya kacu kano naho turebera hamwe amakuru yiriwe acacambuwa imbuga nkoranyambaga. Duhere kuri iyi nkuru aho Perezida Paul Kagame we na Madamu Jeannette Kagame bizizaga imyaka 36 bamaze babanye. Ku wa 10 Kamena 1989, imyaka 36 ngira ngo murabyumva ko imaze gushira Perezida Paul Kagame ashyingiranywe na Madamu Jeannette Kagame mu birori byabereye i Kampala. Dukomeza n'amakuru yacu, amakuru ababaje kabisa mu karere ka Nyagatare. Umugabo w'imyaka 65 wari utuye mu karere ka Nyagatare yishe umugore we n'abana babo babiri arangije ariyahura nawe kabisa mu murenge wa Kiyombe. Niho iyi nkuru kabisa y'incamugongo yagaragaye. Mbere yuko dukomeza, banza unyumvire aka kantu. Kazi murabizi, ndavuga ati umuriyoni n'inusu naronka jewe ndawuvuyemwo, ngiye kurima buke buke bizoza, ariko ubwa mbere urahungabananye n'icubahiro ukivuye mu kazi, imireto waho rugimanzi kakuvamwo. Ndavuga ati none ibintu biki kandi we waravyibushe cyane mutima muvyeyi, nari mvyibushe irase mu kuyifunga n'abantu batanu bayifunga na mezuku. Ndavuga ati bana nyongera inkomezi, none warahovye cyane ntiwahovye narungutse kuko ubu ndashobora kwiruka ibirometero 12 mu munota umwe. Twikomereza nawe yacu indi nkuru kabisa nayo iri mu zisekeje. Ni umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Adel Amrochel mu Mavubi kabisa nimaze kora, amaze gutoza imikino ine yatsinze ubusa, atakaza imikino 3, anganya umukino umwe, atsinda n'igitego kimwe, atsindwa ibitego 7. Ni inkuru kabisa ubona ko Amavubi wa mugani w'abanyarwanda byaranze. Annette Murava kandi nawe yihanangirije abamaze iminsi bamwibasira bavuga ko ariwe wafungishije umugabo we. Agira ati njyewe na Bishop cyangwa njyewe n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye, nta kibazo dufitanye, ahubwo kereka nimba hari abantu bashaka ko tugirana ikibazo. Abashaka ko tugirana ikibazo ngira ngo murabibona nibiba byoroshye habe naka na gato kabisa. Tukaba twari turi muri nawe yacu. Rero mbashimira mwese twabanye na hejo. Ciao ciao, Imana.